ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Daka thong ban wanra ye ki jing sngojan bat ka jing itho ithau ha pedeng ki khon samla ka balang Catholic bat ban kintiu ru ye ka sap ka phong jong ki ha ki kam ye le kai sports ka Indian Catholic Youth Movement jong ka Joy Diocese kala penlong ye ka annual sports meet ka ba arsingi hamadan kyang nang ba stadium laphlebo Joy ha ka sngi tho ding jong ka khat santri ko banai risau arajar arpway ye ka bala pli perda da MLA jong ka Joy constituency uba wailan miki shilla ubala long ko mukongsan harengkat ka jingi don lang jong MDC ka mensngat khanduli constituency uba dawan lingdo u general secretary ka West Jaiñtia District Sports Association uba lamat u lalu u president jong ka ICYM Joy Diocese u mutchwa thaba u phadar manbha pakem bat kiwei hagani ge lumpung bala penlong ye ge jingi le kai football basketball high jump long jump bat ka jingi ko mare la ye shimbenta di samla sinrang bat kenthei na ki khat phradali ki parish ki ba ha ba po ka jingpai jingkhmi jong ka Joy Diocese kan pucha ni lem ga sorka sia tu usin ong wa hado ini wa kam khana kja yo agala chin ko bu ko kana ro ani wa nei lem ga sorka ri wa i umyo kon do ye ti ton men yong i ki wa rotsnem to nei daw no bu di kya de sia ko ru yon ne wa de lem ga ICM wa kan ni du poi ta ga sia kam yom sin kam yo por ni mi tu wa ke sport ni ku imba po district yo ni yuluti yo lemba ni ka ICM kan step lagi mangawi yo ajen pernah ino igini tolmen yo ni la skman yuluti la wa lemba ni ICM ka ko kam kuwi hopat man ka nong ya kman go sedang wan indian kini jingi la ke po district ngai ke jingi ro bu kru MK man sket ko MK ha kam gini kijat program nei bha kami to the age ladi karta poman critical bha poman MK bha kam tam ye ki khandru nei bha hagali ke for lada bakla view decide lada bakla view choose ye kata luti lada ngat bhi hagite ki kam yu bonjai thanai ki the sab ai the future bi ok nga ek ji ro ko khro ek Joy Diocese ek ni khandro yu de panman ya kri program ni man ko kam ko win ki benta ko yo bi u divert na kam ki te ki jatka yo bi focus ya ki te ki talent bi ok what the state government bi ok ide de channa go wa ka state bi ok ko future gi yong ka to em go bi youth em go di yut ko pen sekhet ye te to kam de tipi bro the pas mega state government yo Meghalaya government the pass ko ye ga Meghalaya state youth policy 2021 the pass ye ga policy to kawan ukuntu kendrong usdangi nado irtai wadan khian hagat ladat MP ko dalai through into the state youth policy uyobi wa the national youth policy chinga yerata nado 15 to 29 nani nado khasan nado arpa condition u chinga yerta yogi khandro iwo pensia ga ni ga youth policy tang the state government gi yogi perkhat go nei ba khasan snem le tawaman thang prathai ko katni hagni ki technology you the one bonjai ki khanna smart you hai the smart ke brain yong ki smart ko develop nei de ki de hair cho cho I rap chapo hedging to ge e chu garata nei de daw Meghalaya the chim go na do sansnem hadu ar pa condesnem chim go ye ge age ko kum sia go hakanika Meghalaya state youth policy na do ka education na do ka health the entrepreneurship hadu ka skill and development the art and culture the music the sports the sia lut go hagani ke youth policy ke yawi knan wa ki wan kna kan ro yawi wa na do irta wa dan thian de yo gi develop the reality hagate ruti go biang da ka ni ga
state youth policy de em chode kwi rak terbang pha ko man unique hawra ga ri India wi ong ko pujo rak em apo ga ri India wadaus dani ya kate ko kita ki service kita ki coupon system Jua itibi bon kena kan rog yang em gi sab ka talent go phair em jar ka sab ka talent em wuch ke uyele football em wuch ke dem gitar em wuch ke urwai em wuch ke thoi gidi ya upanwandur ya gidi nagi den nagi se kapte ter bon jar di talent daga Meghalaya state government now provide ko ya kita ki 6-month coupon dan itu rubenai kita ki coupon yo AGP Pi ye piu lai duan kita em le ki pun kre ki service provider you au pi kita ka service kun group nai chuko mentu em ngas nyau su ka tem gitar ngau chima ka ka coupon na state government urai ka ka coupon hotai unom hikai tem gaita gitar uang hikai nga group nai kamjo yo le football ole chimu yo ka coupon lai group nai hotai coach udah reputed coach udah panel ke state government utai tupen him hikai basketball ngan rubenai kam ter hawara di field tengah ngat skema ladan rubenai wan hi wachim interest tada yo ya ka basic training ladan to hi wodo ya tangwa ladan pansap ai wan bigam po chiwon the test of our purpose kamaman kate ki kena yo train ya kita ki hobby ki leni kita talent ki hejo for create go employment ko ne ba da na state government rai what kita di service provider le kita go hikai ya pile untuk go rawan na po dakar untuk go wan na po outside the state Meghalaya hendrai you to pun na po state Meghalaya itu go da man da large kmat go da achieve kita ki feel go pair dan pun begitu dan kile yo government kamu job kau ini, kamu create employment kau ini. Kila chimgi itu coupon, dan kita pun dikti coupon semit kita government su kau.